Hey guys, what's going on? Excited kasi bungad daw kay tungod we will be going sa isa ka lugar nga galuto sang namit yung pizza. It is actually recommended to me by Chef JP. Hambal niya kantuan kuno kag tilawan kung ini nga pizza. And we're excited to taste the pizza of Mr. Dennis. So kantuan ta to karon, but before that workout tanay para makabalbal ta karon ka. Okay guys, done ako workout, nakaligo na ako, and I'm ready to go to Dennis para magtilaw sa iyang pizza. Ari na kami na yun sa Wood Gilit kag Park, Kingswood kag Park, ano ni? Park New. Sige. Salamat. Unfortunately, hindi na natin masaligan ang aton nga mga mata, ang aton nga mga hearing, sala na, at memory. Ulaton na lang si Dennis, magabot. Pasugat na lang ta. Gabi! Ate, sige. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Siya kung partisin yun na... Pina-exaggerate ka na guru ay. Pina-exaggerate ka ba? Sige. In case gusto niyo... Alright, so welcome to Bini Densi Kabalay. Hubugon niya taan eh. Kaya matilaw, tas ang iyang pizza subong. Anong specialty mo, Dance, ng pizza? Chorizo pizza. Oh, wow! Nice chorizo pizza. Meron naman siyang white cheese pizza, white sauce, homemade. And then may vodka sauce man ta. Ang mga taga-Bacolod, di mag-order sa imo pizza, how can they reach you? May ang page? Oo, via Grab Food. Next Pizza 09 Instagram. Sa Instagram na subong. Sa Facebook kaya lang na. Yeah, Next Pizza. Alright, so it's flash ko lang di sa screen ng yung page, no? Sa Facebook at sa Instagram para makabalo ka mo pag matilawan nyo man. Hindi lang ako makatilaw, hindi ka mo tanan. 3 years ago, nagsige na lang kung repetition na. Oo, nag-dinner na sila. Ano pagulang na gano'n, subong back to school. Grabe energy yan guys. Mga isasay ako. Thank you. Pizza. Amo na magawa siya. Bali may duwa na kung sa food or sa amo na yun, kung may pa-deliver. Okay. Sinong ka-deliver? Ikaw? Ano yan? Ang deliver guy. Grab driver na po. So bali do dire sa Bacolod to the past 3-4 years do na grabe na ganito. Grab it. Tulad na sila si Mali. Pick up po nila and then i-deliver nila sa Virgin olive oil para Ipadugang pag inasang aroma kag sabor dense. and medyo healthy, a little bit more healthy. Yun na gina-slice na ni Dennis. May salami pizza. Made by Chef Dennis. Arin natin yung salami ng pizza. Ilang ka flavors sa yung mga pizza gani, Dennis? may ako 6 flavors. 6 flavors. Duwa ka tomato sauce base, duwa ka vodka sauce base, and duwa ka white sauce base. Nice, sige. Subukan testingan tamo ning salami kag ang ano to gani ambal mo gina-Dennis? Chorizo. Next pizza, don't forget if you wanna order, ari na nisa sa may Grab Food. Type nyo lang Next Pizza. Kagang yung best seller, di mo ning salami, kagang chorizo. Sa Instagram. Kag may araman sa of course sa Grab, kag sa Facebook. If you wanna eat ang sang quality nga pizza, kag
ano gidya ginubra gidya sang diretso hindi do pang commercial nga pizza maka-order ka mo. Spicy. Tapos medyo cheese niya ano gid ka-rich gid sang cheese. Yun naman, white chorizo artichoke. Bale, cream sauce base, white sauce. And then may artichoke siya and may negros chorizo put-put. Oh. Wala ka balo ko na ng artichoke ano na gani? Amula siya do Italian na nga do. Pag-describe sa artichoke ha. Tawag siya do popular sa Italy. Ano sa nang toppings man siya. Toppings nga do Toppings na vegetable siya. I see. Okay. I think ini ano gini must try nyo gini chorizo ya kisa ka lang kita chorizo dahil sa pizza. After go sorry sa name. Sige. So testingan na siya tigil-tigil. Abulin sila. Sige. Saman para matestingan kung tawag ka kung Sige, to try the chorizo. White chorizo artichoke. Kanamit. Grabe yung sabor ba? Ang damit ba? Taste how man. oh, mas mahal. May kalili ito po eh. Tuloy ako na yun. Pagka 3 meat, vodka 3 karne, pare may Italian sausage sa Cubino, and may negros chorizo put-put, and then salami. Karne. Karne gudya. Kung hindi ka magmuno ng vodka sauce ni, do creamy tomato sauce. I think you should munuhol mo good para it adds to the intrigue. Kaya isang creamy, abi nga dito. Hindi nga, maganda lang, mo na preference man eh. Erang niya po sa mga boss, hindi ma-happy sa pagkaon mo do feeling. Yes. Like, ako din yung adlaw. Favorite Mr. Dennis. Midnight snack ba? Comfort food. Samtang lantaw sang Squid Game. Pre, JP, salamat kayo sa pag-recommend kag pagdala di sa amon kag pag-connect kay Mr. Dennis di. Yes. Ano yan yun kami. Worth it yun eh. Legit yun ang yung pizza. Alright. Thank you again. Thank you. Thank you, sir. Thank you for coming. Salamat. Then, see you again. Thank you. Nice. Thank you. Bye. Bye.